Wangalizi watukufu wa Komor, Mesilamu tusana salamu hujuya hanyu duhamba assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Amjoka na yu kawaida au kana siwa na zijana wa Komor indensi hatu ngam aminukana yu wajibu onramanda si rijar mwale bangolenu ritsojari jitamu keze fikre kaundo lonizo skwalilo aminukana karna ukawale imma hu ngarjukana madanraru ya ubirli ya mbavi haruma eziunrao ensia hatu nane zai hunra na ele swale kao ngarjobirli ya mbavi haruma opposition karjobirli ya mbavi haruma le swala lahe gouverneur wa ele swala ngazija ngarjobirli ya mbavi eduskuru ya Ahmed Msaidi kaundo ya kaitekeleza uskwalelo yin ebonge handani marhaba menji opposition wa Komori ruwa kahendar mwaze voti wambaze nrabo ruwamba kwatsu henda wafanya unafiki ebonge rimboshela ni marhaba menji hauka mtsinzi wa Komori toma mtsinzi waze watu nanu wadzidza hatu toma mtsinzi emaranya toma ebonge izori mwambiao ni opposition zinusi sirika uzijua ya ukana ze video zangu na kauzone sarangu hale tsikamwone bianu kana henye yeli nu jahazi litsona na huza yeli lo jahazi hindri le jahazi hilo ngarjoenda rareme harumabwe ngalijumna mbuha tsikamwambiani ya ukana ni opposition mchokubali mwakaansi mwahadisi mwatendeza mndu mzima wa Komori wonsi pia wajua ukanda zinundra abodizo mkaundo mwendo marambiezo ni wandu ikaundo mwendaru mwase voti ni wandu matsu hendaru mwase voti nyonsi pia ti hadisi minani mnambi ya ukana kabati voti 2024 ebongezo mwafanya mpata shanga mjoli wanai ni opposition wa Komori hauka mtsinzi toma wadzahatu mtsinzi toma wa Komori mtsinzi toma mashababi wa Komori izori mwambiao ni opposition karjamba mtsike harumaze partizani shawallahi ngarambao hadzina la kirainya ritso haruma janibu ekanga mfanyawe mabunjilo ya hanyu na mpareze famiza hanyu no wanrosha hanyu wajewesheze fikra za hanyu shati dasimaranya sindasimaranya bo opposition hauka rimjuan ukazinu tartibu za ukananga mwende mwangari ya zala sumani shazi nuti tartibu za ukananga mozwa onensi haunga mozwa one mwanansi atswanda anyisha tsindasi mkawone sokananga mrirendwe nai sha wallahi nyide mwajirenda nai abonge ngari mwambiao ni opposition wa Komori suswani do andu wakaenda mwaze votizila wallahi billahi ngari mwambia nukana karitsindanyi si tsindanyi sisi maranya wa Komori si tsindanyi wala na muhime mje mwone wa usiku mjopara wa Komori mwamba kananganya na nrongo bunjilio la siasa mje mwone zorjo mrendani nga mjo wone zorjo mrendani ibo opposition yabange kawajibu njeba nunjeni mwambie nukana wa Komori wa mboshelani marhaba nade tomaya ikao mwatsinzi ya toma ebonge rijabanu rimboshelani marhaba au kari jua ukana nyitsi wangu mhozo wenensi wala nyitsi wangu mhozo wene mwanansi zinu pia mitsi mrambuani tikau jua ukana nyi wangu wanafiki nyi wangu wenzandrabo sazi nuzi kaulai ya matsoni jajanze ebongezo marenda karja msamihin sha rizingarana nanyi kwezi watukufu kartsuka wale imma hu dotsokari birli mbabi zinsikitisha haukati wano duskuru ya Ahmed Msaidi akaujifereshe ya ukana emu wahi daula hawarande homage serikali ya ezantabisha ba Ahmed Msaidi tsika ufikiria ukana mruhamanda wengo himo yabo ufanye bila
Woyake serikali wamba itinzi hatoma lelo shango oneso ye bila izo mafanye Komori ne mwana mkomori izo mafanya ndazibi za badilishi handa zibi izo za liyanda zibi Mohamed Msedi shaka mtsina mjoka hamba wa Komori halafike lelo ngorendo emaranya wa Komori hama dowana hapo udobira wamba ukana ngamwendele ngamombo mungu abanu na 2030 yentsiba sauhe eba borono wakati kao zensi za ulimengu mwaka msedani mali mwatsu shindo fanya ndongo kati shongana utsovu Mohamed Msedi ile longo jobjeba anu jebobira wamba ukana ngamwendela wata 2030 do vanu bajoka badilisha ndongo kamtsuono kabano nyinga mtsingorongo za wandu ikao kwatsi na mashishio shanga wena haki Mohamed Msedi iraisi wa daula ya feresheye serikali kaundo ya kaya hisho marenga hisho madhulumwe mwanansi hisho madhulumu yensi ya Komori ikawajibu je abo je woshe marahaba shazori mwambiao hokalelo yebanu wewe Mohamed Msedi wizara nda hivi yapangayo harumasa wizara kaundo mwakanizo izo mruhamanda weka ubidi uhebanu ujifaharizwe kaundo wizara ya haho wafanya shakwa wizara wakaniyo yakana mradi kati shongana utsofu ngeyabo lelonga mjomwe miso wa Komori banu bo malaba ndo wambi wakana 2030 ngamjoka hendela usoni ndawo ezinsikitishao do mashababi wa Komori mabani hangu hawa jumangu wambi wao kana aringwa odingoni mwemu wahe daula yeka mtsono kawe nsi yangamia karitsi hosoni shanga sodingoni mwese fikira za mrutsu fikirlia ensi nga sodingoni mwamrika unga na fikire ka ukatsu fikire le toifa la Komori ala kulli hali tijabu mashabab kwezi inu wajibu wandu hamanda sirjeri hebanu rionese utukivu ya ukana mrensi wa marengensi ya hatu mto shindo rendea emana mkomori ne Komori na mkera dhimsenisho shamtsi jebanu mhebanu mduamba ukananga mfanyo konferansi ya conseil de ministre ya baraza la makansi ziri ya ukananga mjoba nunje mwambe wa Komori ndongo za mafitsi bomsedie wenele beala habo manusitiwa nanyu indensi ya hatu nyide mombi waneza riziki mundembenru mle shaka mna ujua busijinensi ya hatu kamna ujua urendensi ya hatu indu shitwa hindu ikelelwe mahikaundo mwakansi yabo mtuona mna entreprise nzima mambua mtuona mbandrongo nzima mwaifanya tika ufikiri juzi umwakahenda mwaswale juma mitsami huli mjini walawo shababi wa mitsami huli ngware mobora bawasawala wa harumatabu za mwenje kwa na harumatabu za mwenje tse wasawala watabu za ukana wana wa Komori walu harume majera ya lawo nsipia balegala wetsamilwa balema lujetsamilwa shati dotsokana ari wandungwe ndo are mematari bandungwe ndo waswali juma ala kuli hali nsi haki bo mashababi inutsi haki bo mashababi zanongo ikando rendao richari hali ya pango ya hoandu wanu halafike kweli lelonga mwishiwe mashababi ngwambao kana mwana waza la sumani fatihu yede joka ushinda yani kembaba hekonsa ye hatensini badili zinu tsiparo mwambia nukana henye mtije mwada loba Komori yaka mjwele wana mnaji kweli fatihu ye konsa ye wambabahe ikaubidia mwambia ukana bomba rangu warengase to manasinu ye hambu ledi malaiho mafuri hapa na papwai yabo nari hundremba tartibu namna jeri joka ushindari wahe jumba harumwe hambu reserve emabwai yayo ne mafuri hapa yayo ya titsozalo mahamzima ya vuri hamzima haukam Komori ngarjua kaneni wakati balo mashuhuli yongo anzo furi hapa rumie wongo anzo papwai afanye diseri shanga zalo mahamzima ya hisama hamzima ngeyabo mruhamandu wotsu shinda ya conseiller mbabahe izo wede mrutoko jawanu lelo ya jambe kana nge conseiller wa mbabahe haruma ensi ibasauhe haruma indri banu haina mrunge bidomru ya kensi ya fikiri mbali kanto mrake
kensa fikiri mbabi sharti jerendo malaba rendo banu halafu wasaya ndwado amba mndu atsirongowe karina urongo wa zabarindi uko ndensi hatu vanu inu densi hatu ngeba nuongo atoto urongowa sikarina uto urongo wa zabarindi sidene mnai ngamu mtsaoni radhi ni wanaama mwambao kanade zireka radhi dingosi tina ujuani ke radhi lazima niwonese emahoza ne masikitifu haukamira ya mkomori mitsi mrundo haru maparti shamira ya mkomori komaza barindi nincho jorongo wa naoneseze ndonai ezitabishawe mwana mkomori ala kulli hali ungenari ke radhi mu mashababi ala kulli hali itukeni hali wanadamu warenga nsira nguma hakume na mitsanu ikema hamitsanu do watoka ubasa uhaensi kaunga muonao taabu zinji zamesha maziro yambendwa hula wa mashababi wa Komori ngo umibure kabatsi hazi kabatsufanywa taratibu za hazi owalo hazini kwatsuliwa ngiyabo hakika Mwenyezi Mungu hamitsanu yabakisha ngamduka ujamfanya ndongwende abamshindwa nele bundu abamshindwa no ulozi abamshindwa nele dima abamshindwa no unono wanu mawarenga hazini mtoshindo waliba eyo haki na banu bomashababi wa Komori lelo mwashangiria idhihaka hamanda shenu na mweleukazi nudizo zafanyi wa wananyanyi hakema sikitifu maziro ya doha mwensi inu ndoka emru ya soma yaja yarengwa hazini kama uduntsindoi hauma udunso shangiria yezi inu yawe mru wengu tolo hazini yoti haki ngiyabo lelo bomashababi wa Komori toma ya hatu ya lelo na maungu rijeri kubaliri tilo haruma pambo ritilo haruma guruwe tirisindi we halinu hama wandu watsona nkili si haki bomashababi wa Komori inuwa chiburi rongowe rambe ukatsi haki kwezi guverneri wa Helesi Walangazija lelodo na mrabahati ni hurongoza umbabi ngarjuwa ukana wede dhomana wa Helesi Walangazija reka huvotewa rekezo votiwa rengwa wanikiwa shangarjuwa ukakuja votewa sha wede ulona le dhomana ya Helesi Walangazija ewo ngengari hurongoza ya ukana vanu mru chokaena nruwa hii mru haka mru mwema bwana guverneri utikejema guverneri wa birarumwa Helesi Walangazija lino ngarunikao bahati Mwenyezi Mungu na jengliye engazija itijitse hamanda bona kana maguverneri wenji wakabanu warumwasha si washangazija rajita Mnguna jaila ritijitse haweshele ya ukana Mwenyezi Mungu na unike hikma ya ujangliye miji hatu imanao uke na mindu mitatufu ya huenda usisa amani harumwe mabavu ya hatu harumwe miji ya hatu wodo wasu ya runika ubana guverneri utifanye Hasani Hamadi bango no banu yarema wayamba watu sindi halegari kwa nopashia shahu ono obanu Hasani Hamadi yarema kwezi bana guverneri ngaruhambi yao lelo andani na jabanu njoni hombeledu wanjema ni uhambie ukana Helesi Walangazija mnguna jailieri tijite mnguna jailieri himebanu ekari heyabanu rihuvumbuwe hawema rihuvumbuwe ukana kuja kahamado wabira banu ekamgo abenze sha ngaruhambi yao tena we mitsami huli mjini moha tumembwa juu ya mitsami huli borono na himabanu narengana mina mzasuled baki hizo yari renda narengana mina mnashema ravumbwa mwinyi baraka kwa jwamba wewe ewo ngengari hombe lao dua njema bwana guverneri wa Helesi Walangazija Mwenyezi Mungu yajengie utikejo wa birabanu Helesi Walangazija liwalienu likena amani emabavu ya hatu emabaya Mwenyezi Mungu ajengie kewede jiburibu wa uja ushinda udosi saze amani neze suluhu warumwa emiji ya hatu sha vatinizo wede uono haukainu risala rubeshe yao
suangoko wanzani wahe maranya wahelesi walangazija suangari konkodwa hatu sinawe bwana guverneur ngojojo keno wandu wajoshinda wahebanu wado jibulia shaba tusisi ngari joka nkodwa ndaru dasinawe bwana guverneur inuri sala rihubeshe yao singari aminio kana richa usiku uzima ngari johenda usiku uzima shaho kakaricha banura cha ramwambiani ramweshelezizani nizo jokanga mrendo na iri kekari habanu razamba owandu tsindasi ewo ngenga ruhambi yao bwana guverneur wa ilesi walangazija rihombe laze duweze njema shanga ruhambi yao banu ya ukaya ekawendo etrape ufanye hama kuchelewa wallahi ngarijo uheleza rumazerezo zenu mimi ngamjoka nkodwa ndaruda minawe haukai indensi hatu shinde shesi wa shatu nide mombi waneze bahati ya ujamlembendu yabo nge kwezi watukufu wako mori na rirensi wa uhara amini ukana indensi hatu na singari aminiyo ya ukana emaranya wa komori kwa jalebewa emaranya wa komori kwa ja dekrojeha karitsi na oritendea chosi kurijo uhundra mlezi wa uritendea ya kubaluke komori ngeko zao mwana mkomori ngukozo wallahi erainya ngevanu babo erainya kajalemewa erainya kajadekrojeha erainya ngevanu babo sha hapuziziwa na mruwa humtendea ya mjusi zeyenzi kwezi watukufu kartsu anzarike wale shawa imahu yuwajibu rijiharu male bangwelinu vatsina utsofu adabu vatsina ujabari shahena mndu ya jevanu ya je yaonese masikitifu madziro ikaundo ya remao haukangari aminio ya ukaya owandu ikaundo warengensi hatu wari hada yao wari rendo hamawa nanyi latiti ngari aminoko wandu wanu tsido wajuka ufanya ndongo mwishia nro izo humedi msaidie ya kauzamba yabo ngari hulindao bo humedi msaidie weneshe ikundisha haho esha bakishanda shibi ya urudi mrenge shaho kan wadilifu owandu tsindanyi hakabanu sideri lobanu sinanyi rionao owajoja banuwa mremeni kotsi yoshawiri ya hao shautsi wanduika wa aminio ya ukayentsine mwana nsingu kozo sikarina ujua rikebanu rikekarirongowa rikekaronese masikitifu ya remawe mwana mkomori kwezi wadzadza hangu wazewa hangu mashababi mabani hangu mlobonze nano walohundani karijasa twamao ha Mwenyezi Mungu walariti dekrojehe bakarjesa twama ngari aminio ya kekomori hatu lazima rishemeze rambetsi haki nane kanga bonru wa hebanu wambao kanga sendao nro yo lazimu baturi hebanu rijerambe uka ena mrone sezendao nro banga rijomwambiane zendona yi rijomwambiani hivyo nge inu wajibu rihebanu riwonese masikitifu na muone bakomori ranzinda bala ike kweli owandu wanu wapanga wambari anjen emploi do urenge mashababi wa komori wende waonjile hopirizo nge abo hazi beshababu hazi ezi nuzitoko fanywa nimba ala kulli hali jemrengensi hatwenu mrende wanatiti mrende sinema mdwambe ezo mwanzao bahari je karna uhaba nuramba ukanatsi haki bare kari haba nuramba ukanatsi haki aba solisodoka na mwende mwende mfunge na mje mrenge mwende mfunge ike masula handa ayo shasi hoka karizamba siwa zambari jo zamba ibaki ndrongo nzima ngebidwe kari heba nungarizambao rijes prime ikandongo ikao kazi na utia mbalbala harumwensi yatu paswe ndensi yatu sonsi pia shahoka kari haba nurazamba bari mrungu toka ufungwa chele ngeba nunyima afungwa haukanyi mfungwa ukamrenge mitsi fungwa ukananga mambo kananga na mrensi horenga yabukariti sawa
wajibu riheba nurambe ukanatsi jao wajibu riheba nurambe gariko zao wajibu rambe vanunga mrendo nai na mzie dingosi beza urenda mrende ikaba hanu ba urenge mali yahe mwanansi mrenge ikado wana wakomori mwakanza mwarwa hitswa na mririhiza dingosi o abaki nembabi na asirabaki nese tamburizo nao ribakishe nese tambu kwezi sidi namna hiyo yebo ngena rikerazi si wandu ikao ndo rihao vanu rirongo wao mru yambe yezendo nai hao mru yambe ezafanyishiha neza tufanyishiha basi ngari aminoko watoka ubadili tsinda wanu Nyezi mgwamba wanundo warenga wensi hatu warirende nai hata yaumul ana shoho badili haruma ensi owandu tsinda wanu haukawotoka nzima endao harumansi wotoka nsi yotoka na msomo hawika nonono hawika na nzia hawika na mbendwa hula zetambu izo pia zishinjia mwana mkomori ulo komori anakuli hali tijao na mrisikini ya dingoi na mrisikini haukaza vanu sijuanza mrongoze le jeshi la Komori la hatu rimwambia nukana vanu sitsi maadui wahanyu haukarika ufikiru kabanyu nyinyi nitsi maadui wahatu shaka bondongo mtsohelewa mwana jeshi huzaya mwana jeshi hulola hatanga wena wana votrasingo rengo wana huwabali ya wenda likoli hurengo wana huwabali enda shioni wana ngwanzo wende wasome ili maudu wakendo toma yaho ngele longo soja unikwa mizinga ya ukawen unjie mjini usankadoa na wakomori yeba mwewe hulinduka nango ndo wauwe walohula maudu urengeretreti baje vafaziwa majeshi wa China wa debarko mjini hula warudi warwe hitso wanaho ngoto kwa mbandongo endene sahiyo ngoto kwa uhe abantu wambe ukana kujajibiwa ibo ngena mkeradhi mwelewe ukaya ekamji wafanya kosa kwa jastehi ye mipaka ya hedaula ngabo shefu wa mji ngabo mera ngabo fundi wa dini na mwende mwarengo wao wararu bawa do wende sawo mji sho wadunga yabo ongoma inosa mwana jeshu tsikubali hurendwa marto ya uduzuwe mwana mkomori bati haki vanuhu zaya ngolindwe toma ya maudu komaza barindi nutsi ngwendende waranga nyetoma ikawe sangiyo na mkeradhi ngari mrongo zaoni si haki thumma si haki zenrongo ikaondo mlonizo si haki kwezi ngamnjiyo mbabi haruma usuyana mbabi mahakama ya Komori nezenrongo zibirao haruma ze brigadi za harume mabavu ya hatu ne brigadi ya haruma wa mji waezi wa Moroni rijo tafadhali kwezi procureur ngarutsa hao radhi vanwema na waniki wa gari wanikwa na mafura ili ufanyeze hazi zao heli ya lazimu rijo utaha usane haina mfumo urenge usiku uzima unjiaru maze brigadi uzise haukake na uchokiri wanadamu wende waretewa wabakishe selwili harumaze brigadi wafanye 20 jours wafanye mwezi wa kamili wafanye 15 jours si haki mwanadamu kamru harengwa gardavi itoka ubidike bo harengwa lelo entswabili usisoma kama ujaujulo kahurende haukujarenda shaila hokamrende ya shinjiwa gendarmerie haumru ya shinjiwa polisi mrafanye 20 jours na haudi jours hau mwezi wa kamili bokoza ndongo hizo ngasifanyishi hao si haki kwezi procureur general procureur de la republique ngari mtsahao ni radhi Mwenyezi Mungu anajelekea video inunga mjua hidunga jehelu mko uzidunga ngari mtsahao udongramba wakati wenjaru mwaza brigadi wenda we uzisa wanu warende vanunga nyibanu mtsunga
ngasibanu ntsuntsano yuetsi haki yawe saiyo kwa mwana mkomori utokomba ukana nge gendarmerie katsuoneha basi ndongozo ngazifanyishi hawa rumweze brigadi zaho michini hatu si haki ala kulli hali kwezi ngarutsa ho procureur urele swala linu kwa dzitso basa hiyo inu karna tsoshinda tsojaba nursodombe mahakama ngao mai haukabanwe ni wakati dossier ijofanywa nai harumaze brigade za hatu yonde dossier juji ya jo hitrete yabo ngatsingoja rerenge jukumu inu ramba juji nge mui na bano walo waido wakafanye PV ho gendarmerie hawakafanye PV ho polisi inu do zero uloba hauka PV afanywa ndrabo ho gendarmerie hau yafanywa ndrabo ho polisi ya balwa so mahakama jujingu jodunge dossier ila ibakisha juji wenge na imani enge na irumbi yengu shindo ani izo pia izo ndizo mra kufanya haukale lo mwanamshe afwani lelo mwanamshe ulona mahakume na minane hau mwanamshe ulona mahakume na mfukare ya mru ya jashitakiwa kana wai harenge mwanahari ngondo gendarmerie mru hende harenge streya ndrabu mru haja hasema habange na mahakume na mitsano onge na mahakume na mine yabo izo ndizo juji ya jujeo ya ukakwali wenge na mahakume na mine sha juji kange na irumbi ilazimu yambe ukana nono na mwende mwarenge streya de nesasi ya za kweli mbale mje na mwende mwarenge karte yoli koli mbale mje yabo sa iyo juji hupuweza haho haukabwe sa yo hufanya hazikao pandamana he imani ne shairumbisha haho shautiwane dossier haupeve ifanywa ho gendarmerie handrabu hauwa polisi handrabu ibali wosoma hakama hutsojavala ujambe mruwa ina hema da depo yoti haki na banu hakimu mwema de yabewa yafunguwa mru sha hakimu mwema tside yabewa yafunga mru yuno wajibu jebanu rikensiri mweshenezi zeni rimrongo zeni bari jojibi wekari heba nurdwambe mahakama ya Komori ngao mema sheni wakatiri tsohaba nuramanga umai indensi hatu inu densi hatu maraba menji mwanama matrafi ngarushukuri yao wodunga woye directeur watsina wana nyonsi pia asha nojoka wedemse ebonge tsi haki inu wajibu rirongoze mahakama ya hatu mahakama na mrenko adzitso bari mwambianu kana ze erweri ngazibira warumaze PV ngazibira warumaze PV na hena nyumba ikao fondation wehe lazima nyumbe wehe manarambo mahakama ngao mai neze PV kaunga zila wa gendarmerie ngazila wa rumwe police nationale ngazila wa rumaze brigade za ya rumwe mabafu ya hatu ala kulli hali tijao mahakama Komori na mkera dhibanga nywa nazijana mmonese ye kompetensi yanyu neshe imani shahanyu neshe irumbi shahanyu kwezi mahakama ya Komori inyo wajibu rijeba nurimoshelezi zeni ebonge karna ukawale Mwenyezi Mungu najenle komba banu mliyonganyu wanono ranyi reze fami za hanyu rowana hanyu Mwenyezi Mungu ajenlie ke wananyasi waloho magobani Mwenyezi Mungu ya wanike kengwa wanono Mwenyezi Mungu ya watowe haraka inshallah Mwenyezi Mungu ajenle mahakama ya Komori ware Mwenyezi Mungu dingo huwa wanadamu ikaundo walo ho prizo hiho wafanya mahaminji wadhulumishi hao ikao ngabo wenji walo yabo wafungwa bure na wandukao kwa jafungwa bure shawari kwa dzitso ware matso ilia usikinia haukayendetwa maya maudu haukawa nazijana wa mahakume na mitsanu waloho pirizo hiho hata wawaswili maha 20 naya wandukao wakawa nazioni ebonge ngarumbo Mwenyezi Mungu mahakama ire Mwenyezi Mungu dingosi ijusa shehitwa baindetwa maya lelo na maudu ebonge yabo ngamjo mboshelani marahaba menji na bosha marahaba menji ze media ikao ndo ziko urenga ze video za hangu zinu hususwani do wananyasi wa habari za Komori watsinaudiwa za wananyasi wa Chaîne Libre de Comores watsinaudiwa za ye Comores Dunia News heze media zonsi pia ziko urenga ze video za hatungu ili wazitie ili hena mwanamkomori yaishie zinu ikao ndo rizambao au kanyide mwatsongeza rakansi vanu ebonge hatanda yabo ngamjomboshelani marhaba menji nywandu kaundo mwanjia haruma live inu amumboshelani marhaba yatsona kiasi
ewonge yabo hatanda yabo ngamumlahoni heze ntosa za salamu zahangu nambe assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ngarjona na wakati wasatsena ikahala kalmauti aririhiza ze jamapia salam. Ahsantun marhaba minji.